Reka nongere mbasuhuze mbifurize kumeza kugira ibihe byiza mwebwe mudukurikiye muri hirya no hino mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje cyane iturutse mu karere ka Rutsiro, akaba ari mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Major General Vincent Nyakarundi ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka RDF. Hanyuma Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gufata icyemezo gikomeye cyane. Mbere gato ko tugaruka kuri amakuru yombi, reka mbaze mbahe inshamake y'amakuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya. Reka mbabwire ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byahananutse bitewe n'amakuru y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bigiye kugirana amasezerano yo guhagarika intambara yari imaze amezi abiri arenga. Akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli bidatunganyije kageze ku madolari 97 ku madolari 97 kavuye ku 108 kariho mu gitondo cy'uyu munsi. N'ibiciro byakomeje kandi guhindagurika muri iyi minsi y'intambara. Amerika na Israel kandi bikimara kugaba ibitero kuri Iran kwa 28 Gashyantare 2026 muri minsi mike yakurikiyeho. Iran nayo yahise yihorera mu buryo butandukanye burimo no gufunga umuyoboro wa Hormuz unyuzwa 20% by'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa mu isi yose muri rusange. Byatumye ibikomoka kuri peteroli bihenda bigahindagurika bijyanye n'uko umwuka waga wifashe hagati ya Iran na Amerika. Iyo hatangazwaga agahenge byaragabanukaga impande zombi kandi zakongera kutumvikana bikazamuka. Nk'ubu ku itariki ya 30 Mata 2026 igiciro cy'akagunguru k'ibikomoka kuri peteroli cyarazamutseho 7% kirenga amadolari 126. Biba ubwa mbere bibayeho kuva muri 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiraga. Iki giciro cyazamutse nyuma y'uko igisirikare cya Amerika gitangaje ko kiganiriza Perezida Donald Trump ku ngamba nshya zishobora kandi gufatirwa Iran nyuma yo kwinangira ikanga gufungura inzira ya Hormuz. Kumanuka kw'ibi biciro bije nyuma y'uko hagiye hanze amakuru y'uko Amerika ishaka guhagarika intambara. Ikinyamakuru Axios cyanditse ko Amerika yateguye umushinga ukubiye mu nyandiko y'ipaji imwe, ndetse Amerika ishaka no kuganira na Iran ku bijyanye no gukora intwaro z'ikirimbuzi. Nyuma umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran nawe yemeje ko umushinga wa Amerika wo guhagarika intambara bagiye kwigaho. Icyakora Perezida Donald Trump yatangaje ko Iran nizarira Amerika izayirasaho ku buryo buruta ubuheruka. Nubwo ibiciro byagabanutse biracyari hejuru cyane yuko byari bihagaze intambara ya Iran kandi irataratangira, ubwo akagunguru kamwe k'ibikomoka kuri peteroli kari munsi y'amadolari 70. Amasezerano byitezwe ko azashyirwaho umukono arimo kugaragaza ko intambara yahagaritswe ndetse no gutangira iminsi 30 yo kuganira ku gufungura Hormuz, kugabanya gahunda y'intwaro za kirimbuzi ya Iran iyo ndetse no kuba Amerika kandi yakuraho ibihano yafatiye Iran. Amerika yiteze igisubizo cya Iran ku ngingo zitandukanye bitarenze mu masaha 48. Buri makuru kandi mu buryo bw'incambake babwire ko Iran yatangaje ko iri kwiga ku ngingo zo kwibandwaho yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo amasezerano yo kugarangiza intambara agerweho ndetse izayisubiza vuba. Byatangajwe n'umuyobozi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Ismail Baghei tariki ya 6 Gicurasi 2026 ku munsi w'ejo hashize. Yagize ati nibimara kandi kwigwaho no kunozwa, Iran izohereza uko ibibona muri Pakistan. Ni nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump mu gitondo cyo ku cyari cya 6 Gicurasi 2026 yavuze ko intambara ishobora kandi kurangira vuba Iran niramuka yemeye gutanga ibyo yayisabye. Reka dutegereze ko Iran yemeye gutanga ibyo twemeranyijweho, nubwo ari ikintu gikomeye cyo kwibwira, ariko iyi ntambara y'amateka yahita irangira ndetse inzira ya Hormuz yahita ifunguka ku mpande zombi harimo na Iran. Ibibaye mu gihe kandi Iran nayo iherutse kandi guha Amerika ingingo 14 nshya zo kwibandaho kugira ngo amasezerano yo guhagarika intambara agerweho. Icyakora kuri ubu ingingo ibihugu byombi biri kurebaho nizoroheje zo gutuma intambara ihagarara ndetse n'inzira Hormuz igafungurwa. Ibindi nka gahunda ya Iran yo gukora intwaro za nuclear zikazaba zigwaho bwa nyuma. Ku rundi ruhande ariko Bwana Trump yagaragaje ko nta gahunda ya vuba yo kongera guhura nk'ibihugu ngo biganire kuri amasezerano, kuko no kuri inshuro izi ngingo zicishwa kuri Pakistan ikora nk'umuhuza hagati y'ibihugu byombi. Iran nayo yari yaragaragaje ko nta gahunda ifite yo kwitabira ibindi biganiro na Amerika nyuma y'uko ibyo bagiranye bwa mbere ntacyo byatanze, dore ko kwa 24 Mata 2026 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Abbas Araghchi yari Islamabad muri Pakistan ariko akanga kujya mu biganiro. Uwo munsi byari biteganyijwe ko Araghchi arahurira n'intumwa yihariye ya Donald Trump Steve Witkoff ndetse na Jared Kushner, ariko Iran irababera ibamba birangira Trump wasubitse urugendo rw'izo ntumwa ze. Intambara y'Amerika
Israel ndetse na Iran yatangiye ku 28 Gashyantare 2026 ubwo Amerika yagabaga ibitero muri Iran byasize kandi byishe abayobozi bakuru bari mu nama y'Iran kandi barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Imwe mu ngaruka zikomeye cyane yatewe n'intambara ni ifungurwa ry'inzira Hormuz, inyuma 20% by'ibikomoka kuri petrol byoherezwa ku isi yose yafunzwe n'igihugu cya Iran muri rusange. Hanyuma reka tujye mu karere ka Rutsiro turi amakuru havugwa ni inkuru y'impanuka ikomeye cyane. Impanuka ya minibisi rero ndetse na kwasteri yaguyemo umwe 9 barakomereka, imodoka mu bwoko bwa minibisi ndetse na kwasteri zagonganiye i Rutsiro, abantu 9 barakomereka mu gihe kandi umwe yahise yitaba Imana. Impanuka yabereye murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro mu gitondo cyo ku itariki ya 6 Gicurasi 2026 ku isi ya saa moya. Imodoka minibisi yavaga murenge wa Boneza itwaye abaturage bari bagiye i Rubavu kubera umuvuduko ukabije yagonze ipoto y'amashanyarazi yo ku muhanda igwa mu muhanda. Nirenganya Jean de Marcel w'imyaka 42 ahita yitaba Imana. Muri impanuka kandi hakomerekeyemo abaturage 9 bahise bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Kayove, aho bahise kandi bajyanwa mu bitaro bya Murunda. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda CP Emmanuel Kayigi yahamirije itangazamakuru aya makuru ati habaye impanuka y'imodoka ya Toyota Hiace ati yavaga i Karongi igana i Rubavu ita igisate cy'iburyo bw'umuhanda, bituma kandi igongana na kwasteri yavaga i Rubavu igana i Karongi nayo itasatiriye inkombe y'iburyo y'umuhanda, hakomeretse byoroheje kandi abantu 9 hapfamo umuntu umwe. Yamije ko impanuka yatewe n'imiyoborere mibi y'ibinyabiziga ndetse no kudasatira inkombe y'iburyo bw'umuhanda byakozwe n'abari batwaye ibinyabiziga byombi. Yaboneyeho kwibutsa abatwara ibinyabiziga kandi kuzirikana ko umuhanda ukoreshwa n'abandi bantu, bakirinda kandi uburangare no kwirara kuko amakosa bakora ariyo ateza impanuka zitwara ubuzima bw'abantu zigatera kandi ingaruka zitandukanye. Umurambo wajyanywe ku bitaro bya Murunda ari naho rero hagiye kuvurirwa inkomere zose muri rusange. Hanyuma reka tujye kuri Major General Vincent Nyakarundi, ni umugambo kuri ingabo zirwanira ku butaka. Umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi yasuye ikipe ya PFC mu myitozo itegura umukino wa BK Pro League, ababwira ko bagomba kandi gutsinda kuko ari intambwe igana ku gikombe. Ku mugoroba kwa 4 tariki ya 7 Gicurasi 2026 nibwo muri Kigali Pearl Stadium hateganyijwe umukino w'ishiraniro ugomba guhuza ikipe y'ingabo z'igihugu na Al Hilal Sports Club ku munsi wa 30 wa shampiyona y'u Rwanda. Ni umukino uzaba ukomeye kuko kugeza ubu amakipe yombi akurikiranye ku rutonde rwa shampiyona y'u Rwanda, aho Al Hilal ari ya mbere n'amanota 64 ikarusha PFC amanota 8. Mbere y'uko umukino ukinwa Major General Vincent Nyakarundi yasuye abakinnyi mu myitozo ababwira ko ari umukino bagomba kandi gutsinda byanze bikunze. Ati muri kwitegura umukino ukomeye ariko imbaraga zanyu, inama z'umutoza n'amayeri yo gutsinda umukino muhabwa nibyo bizabaha insinzi ku mukino mufitanye na Al Hilal Sports Club. Birashoboka cyane ko mwatsindiye umukino ati kuko ati twakunze kurangwa n'insinzi, ati buri hamwe ati mubikore ndetse no kuri wa 4 ati dore ko urugamba rugeze aho rukomeye, aho twasitaye ati ntiyatureba ubu turangamiye kandi imbere kandi igikombe kugikozaho imitwe y'intoki. Umukino uheruka guhuza amakipe yombi Al Hilal Sports Club yatsinze APRFC ibitego 2-0. Rero Major General Vincent Nyakarundi yari yabasuye imyitozo abaha inama zikomeye cyane. Hanyuma andi makuru akomeza kugenda avugwa ni Ministre Sall wa Israel yongeye kandi gukozanyaho na Ministre Prévost w'igihugu cy'Ububiligi. Ministre w'abanyamahanga wa Israel yitwa Gideon Sall yongeye kandi gukozanyaho na mugenzi we wo mu Bubiligi Maxime Prévost, ashinja ubutegetsi bw'Uburuseli bw'Ububiligi guhohotera abayahudi babahanga mu gusiramura bifashishije uburyo bwa gakondo. Muri Gicurasi 2025 polisi yo mu Bubiligi yinjiye mu mudugudu wiganjemo abayahudi mu mujyi wa Antwerp isaka urugo rw'abayahudi 3 bazwi nka Mohels. Umwaka 2026 watangiye kandi bagikorwa iperereza. Muri Gashyantare 2026 Ministre Sall yagaragaje Prévost ko urwango rushingiye ku moko rukomeje kandi kwiyongera mu Bubiligi kandi ko bigaragaza mu buryo bugoye kuruhisha. Ministre Maxime Prévost yagaragaje ko ibyo ba Mohels bakora
bitemewe n'amategeko y'igihugu agenga ubuvuzi kandi ko ubutabera bw'igihugu cyabo bwigenga bityo ko bugomba kandi gukomeza iperereza mu bwisanzure. Ku itariki ya 6 Gicurasi, Minisitiri Sall yatangaje ko dosiye ya Bamuhols yashyikirijwe ubushinjacyaha bw'Ububiligi agaragaza ko biteye isoni kuba abantu bazira gukora imigenzo gakondo. Yasobanura ko gusiramura mu buryo bwa gakondo bizwi nka Brit Mila ati mu Bayahudi ari igikorwa cy'ingenzi kandi ko ibihugu byinshi cyane by'i Burayi byashyizeho amategeko yorohereza Abayahudi kugikora. Ati ndasaba leta y'Ububiligi kugira icyo ibikoraho bwangu igashaka igisubizo. Minisitiri Prevost yasubije Gideon Sall ko yabyanga cyangwa se yabyemera ubutabera bw'Ububiligi bwigenga, asobanura ko gukurikirana Bamuhols bidasobanuye ko igihugu cyabo kandi cyambuye Abayahudi ubwisanzure. Agize ati ubwisanzure ntibwigeze kandi bushidikanywaho kandi ntibuzashidikanywaho mu gihugu cyacu, itegeko nshinga ryacu riraburinda. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bubiligi yitwa Bill White yatangaje ko icyemezo cyo kohereza dosiye ya Bamuhols mu bushinjacyaha kigayitse kandi kitihanganirwa. Ati Ububiligi buzafatwa nk'igihugu kibasira amoko ku isi, ati kugeza ubwo iki kibazo kandi kizakemukira, ati nta kundi byafatwa. Minisitiri Maxime Prevost yasubije Ambasaderi White Bill ko amagambo ye ahabanye n'amahame agenga diplomasi kuko uyu mudiplomate ngo adakwiye kwibasira igihugu cyabo mu ruhame kubera ko atemeranya n'imyanzuro y'ubutabera. Yamubwiye kandi ko atari we ukwiye kandi kugira umurongo w'Ububiligi bugenderaho, amusaba kwitondera amagambo avuga. Akaba rero ari Bill White yakomeje kugenda abigarukaho. Mu yandi makuru, Ubushinwa bwikomye ubwami bwa Eswatini nyuma y'uko perezida wa Taiwan amaze iminsi agiriyeyo uruzinduko. Ibi rero Ubushinwa bwabitangaje ubwo bwagarukaga ku ruzinduko rwa perezida wa Taiwan Lai Ching-te yagiriye muri iki gihugu mu majyepfo ya Afurika ku itariki ya 3 Gicurasi 2026. Ubushinwa buvuga ko Taiwan ari agace kabwo ndetse bugashinja gukoresha amayeri y'ubufatanye mu by'ubukungu n'ishoramari ngo kabone ubufasha bw'amafaranga. Mu kwezi gushize Taiwan yatangaje ko Ubushinwa bwahatiye ibihugu bitatu bikora ku nyanja y'Ubuhinde gutemera indege ya perezida Lai kunyura mu kirere cyabyo ngo yerekeze muri Eswatini aho yari kwitabira isabukuru y'imyaka 40 umwami Mswati wa gatatu amaze ku ngoma. Umuvugizi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Lin Jian yavuze ko perezida Lai yagiye muri Eswatini rwihishwa, agaragaza ko ibyo bikorwa byamaganywe n'umuryango mpuzamahanga. Ubushinwa busanga Taiwan idakwiye kandi kugira imikoranire n'ibindi bihugu kuko ifata nk'agace kari mu byo igenzura ndetse kandi bukunze kwerekana ko nta burenganzira ifite bwo kugirana imikoranire mu bya diplomasi n'ibindi bihugu. Busaba ibihugu byifuza gukorana nayo kugirana amasezerano n'imikoranire n'Ubushinwa kuko ari agace kayo. Gusa Eswatini yo ntibikozwa kuko ishyigikiye ubwigenge bwa Taiwan. Reka tujye kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Mbabwire ko perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda na Botswana byabera Afurika urugero ku bibazo by'imiyoborere byayizonze. Perezida Paul Kagame yatangaje ko Afurika itabuze abanyempano cyangwa se ibitekerezo byiza, ahubwo mu bihe bitandukanye habuze abashyira mu bikorwa intego yihaye. Ashimangira ko hagendewe ku miyoborere y'u Rwanda na Botswana ibihugu byombi byaziba icyuho uyu mugabane ufite mu miyoborere. Afurika umugabane usigaranye umutungo kamere mwinshi cyane munsi y'ubutaka, cyane cyane ku byerekeye amabuye y'agaciro, ariko ni nawo kandi mugabane ukenye kurusha iyindi ku isi. Mu bihe bitandukanye perezida Paul Kagame yagiye kandi agaragaza ko Afurika ikwiye gushyira hamwe imbaraga zayo ku buryo ibyo ikeneye kandi bikorerwa imbere mu bihugu byayo, aho gukomeza kandi kohereza ibikoresho by'ibanze mu nganda zo ku yindi migabane bikazongera kandi gusubira ku isoko rya Afurika bikosha. Ubwo yari mu musangiro wabereye muri Royal Area muri Botswana, aho ari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi igera kuri 2 ku itariki ya 6 Gicurasi 2026, perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda na Botswana kandi bifitanye isano ikomeye cyane kuko bihuje icyerekezo mu byerekeye imiyoborere. Twemera ko amajyambere arambye agerwaho binyuze ati mu miyoborere ifite intego bibariza inshingano kandi ishingiye ku mibereho myiza y'abaturage bacu. Iyi migirire dusangiye igaragaza icyerekezo cya Kigali cy'umugabane wacu. Iteganyamibare rigaragaza ko kugeza muri 2050 Afurika izaba ituwe barenga miliyari 2.5 muri miliyoni 830 bakazaba kandi bafite munsi y'imyaka 25. Biteganywa ko ari wo mugabane uzaba ufite abantu bakiri bato benshi kuko uzaba ubarirwa impuzandengo y'imyaka 25. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko Afurika itabuze abantu bafite impano n'ibitekerezo, ahubwo habuze guhuza intego n'ishyirwa mu bikorwa ryazo.
Afurika ntibuze abanyempano cyangwa se ibitekerezo, icyo yabuze mu bihe bitandukanye ni uguhuza intego n'ishyirwa mu bikorwa ryazo. Ibihugu nk'ibyacu bishobora kandi gufasha mu kuziba iki cyuho binyuze mu kurushaho kandi gukorera hamwe ndetse no gutanga umusaruro. Yavuze ko urubyiruko rwo ku mugabane wose rukeneye kandi amahirwe atuma rugera ku iterambere ry'ubuzima kandi ubuyobozi bubigiramo uruhare. Urubyiruko rw'i Kigali, ati Gaborone n'ahandi ku mugabane bakeneye ibintu bimwe, amahirwe angana yo kugira icyo bageraho ndetse no gutera imbere mu buzima. Ni inshingano zacu nk'abayobozi gushyiraho uburyo butuma ibyo bishoboka. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko ari byo impande zombi ziri guharanira, yemeza ko ariyo mpamvu kandi uruzinduko nkuru ari ingenzi. Ku munsi wa mbere w'uruzinduko, u Rwanda na Botswana byashyize umukono ku masezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye, harimo ayo kudasoresha kabiri ibicuruzwa biva mu bihugu byombi, amasezerano yo gukuriranaho viza ku baturage b'ibihugu byombi hajyana n'ubwikorezi bwo mu kirere, mu bukungu, ubucuruzi n'ishoramari. Urwego rw'u Rwanda rw'iterambere RDB rwagiye amasezerano n'urwa Botswana ndetse biteganyijwe ko ku mugoroba tariki ya karindwi kandi mu Gicurasi 2026 Perezida Paul Kagame agomba gutemberezwa ikigo cya Botswana gicuruza diyama kiri mu murwa mukuru Gaborone. Akaba rero ari ibyo umuntu yaba ababwiye kuri aya makuru avuga ku ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Hanyuma rero duhindure ingingo tuje no kuri Madame Agathe Kanziga. Uyu ni umufasha wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Urukiko rw'ubujurire rwa Paris mu Faransa rwasabye ko akomeza iperereza ku ruhare umugore wa Habyarimana Juvenal Agathe Kanziga akekwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 no mu itegurwa ryayo. Umwe mu banyamategeko bunganira abarigera indishyi mu manza za jenoside zibera mu Faransa, Maître Richard Gisagara, yatangaje ko umwanzuro w'uru rukiko ari inkuru nziza, yongeraho ko Kanziga atazacika ubutabera. Muri ubu butumwa, Maître Gisagara akaba rero Gisagara Richard akaba yatangarije ku rubuga rwa X, yagize ati ntazacika ubutabera. Uyu mwanzuro wafashwe ku itariki ya 6 Gicurasi 2026 utesha agaciro wari wafashwe n'abacamanza bo mu iperereza tariki 21/2025 wo guhagarika iperereza ryatangiye muri 2008. Bari basobanuye ko nta bimenyetso bihagije bigaragaza ko yagize uruhare muri jenoside. Ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba Pinati, ari naryo ryahawe ububasha bwo gukurikirana ibyaha bya jenoside, ryateye utwatsi w'imwanzuro rigaragaza ko ari ibimenyetso by'ubuhamya ati byirengagijwe, atibonera kandi gusaba ko byakwitabwaho. Imiryango iharanira inyungu n'abaregera indishyi mu manza za jenoside muri 2008 yatanze ikirego mu Faransa isaba ko Kanziga imyaka 83 y'amavuko akorwa iperereza ku ruhare akekwaho mu byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri Gashyantare 2022 abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga iyi dosiye, bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yabaragize uruhare muri jenoside no mu byaha byibasiye inyokomuntu. Kubera ko Kanziga yakuwe mu Rwanda tariki ya 9 Mata mwaka w'1994 hashingiye ku itegeko rya François Mitterrand wayobora Ubufaransa, iperereza ku ruhare rwe ryakozwe ku minsi igera kuri 3 ibanza jenoside. Muri Nzeri 2024 Pinati yagaragaje ko iperereza kandi kuri Kanziga ryakozwe ku bikorwa bike ku gihe gito kandi humbwa abatangabuhamya bake. Pinati yasabye ko hakorwa iperereza ku bikorwa bya Kanziga byo ku itariki ya 1 Werurwe kugeza tariki ya 9 Mata mwaka w'1994, imushinja n'ikindi cyaha cyo kugira uruhare mu mugambi wa jenoside. Nyuma y'umwanzuro wafashwe muri Kanama 2025 imiryango iharanira inyungu z'abaregera indishyi yagaragaje ko bitumvikana ko Kanziga atahamijwe kuba mu kazu kari kagizwe n'umuryango wa Habyarimana n'inshuti za hafi bateguye jenoside yakorewe abatutsi kandi ibimenyetso bihamya ko yakabagamo. Imiryango yagaragaje ko abacamanza bashingiye uyu mwanzuro ku buhamya bwatanzwe n'abantu batavugwaho rumwe, barimo Gaspard Musabyimana wafashwe nk'inzobere kandi bizwi ko yari mu buyobozi bwa RTL mu kimwe mu bitangazamakuru twitsi byabayeho mu mateka y'u Rwanda. Musabyimana kandi yagaragajwe nk'umuntu washyigikiraga ibikorwa byo guhakana jenoside kenshi, akanashyigikira ubutegetsi bwa Habyarimana binyuze mu icapiro yashinze mu gihugu cy'Ububiligi. Reka rero mbashimire cyane kandi bifuriza kuza kugira igitondo cyiza, hanyuma turaza gusubira mu yandi makuru.